Haya, naingia kwa kipindi cha mwisho. Kipindi cha mwisho, Bwana Shem Chibole kuja. Shumulela mkofuno. Yelanganga senior. Khulwa shina langa shina Gen Z. Ni senior Marama welfare. Ni mkongwe sana katika Marama. Hawa ndio wale walikuwa viongozi waanzilishi. Washirohon nako. Ita. Lakini kwa bahati mbaya corona lieta ni mbiri ya mirimo. Lana haba kuanza kubangaiza. Na Marama tuko ile kitu naitwa, kuna zile barua tunapokea za nini? Members with what? Tuko na barua tunapokea kwamba member kama hana uwezo ama hana kazi, exemption, si ndio? So nimepata hizo barua kwa ofisi, a lot of exemption letters ziko almost in every branch. Moja yapo ilikuwa ya mzee Shem Chibole, whereby yuko Mombasa, lakini jambo likimpata hapa mara mamlaka shini mlamlaka tao. Shokuelewana. Sasa tagole fise senior Gen Z yenyanga tyengo ala gore sio musiko tao. Shino bulai yenyanga kole shini na sabire taba mara mamuchama mukola shini muchama ta anyoleshe ngatia nende findu fyae shoma nyele kutyengo nyele kutia sangalali lakini yenyanga atende shini ho ndio rekombreta muchama konyanga kunjira mu that section very speed sholi nasho because shiri mukatibata shola bola chema nyambo rambe inele fo komitao sholi na uteso mushese muzewono ombera no taingo ochendo bulai nyasa khwemerre khando bendo bulamu nokuita engene khololana siji kama tunaelewana jamani khulo mundu labola mbu nalabolanga shabolre natongani shindu shimunyola nomba mukhaye uwe Marama mulachanga muchame mulovere maulra because kuna exemption letter ilikaribishwa iko kwa ofisi na nimeiriti kama chairman na siwezi kuiweka kando. Shokuelewana? Mama refa kela alimuno muitawa nja Kongoe sinjiraho mama anje onesi kandi yambere ibarua nenyange mwire ngona shiro mulamu shimunyola mundolanga yenyange mwire ngona shirishina nomba mwanyange mwire nale kwikulu kolana mama yeye siitanga nitatumana proforma zikuje kwa branch tutoe tupeleke mama wapi, but for now let us start with the senior vola go sa le go la senior Gen Z ndakabandi bo rra omwen ndakhabashe sambo akhera mwesa Marama bwire khandi amkhoko mula wesala nabola kano obateri bwene ndandika ibarua ise mu office muno ndenya obukhonyi bwenebo sikira Mombasa no ndenjirawo mwaka kwa 2007 neshiri junior neshiri mtiti sana neshiri kata kutesha nende miaka 19 nilende njira Mombasa no mwaka kwa 78 sindibilo mwaka kwa 57 1957 okhulolwenelo ndakhamenya Mombasa no luono ne lendetsa ne malemi akambi chitaru ndinjira welfare ya Marama ino ne yali maisha kashirasi sana. Imagine sikaditso khuininga chino monthly khwachachira 10 chini nakala 48 pako khula leo la imwaino imiandala monthly ne mwaka kwa 2002 le hali ofisi yali ya khale amakhuwa kali katsitsa ngo bulayi sana tawe na abandu ba magongo bakhola irisia yani maandamano ka amani okhulola mbi ofisi yaliro ilya akakekholekhanga shikaya nsinga sana tala magongo bekhalango wa java na mkwachi ne bamala bakasya okhubawuli be ofisi imbyakho lwenelo yaulwa 203 ne 203 yo owaulwa weshala yali Ken Atsali alafu la Ken Atsali amala amosokema yenjira la amosokema yenjira baadaye larla Joseph Mtuli yenjira
learula baadaye otaro nyenjira ambapo isaino lano khulende weshifumbulo uno no lwenelo 2003 ndaulwa branch chairman wa Magongo bila kupingwa. Lendaulo ndio ndamala nenzire ndio ne Magongo lwenelo babolanga mluyambo inyekungwa amakhanda iri khushisia nomba boulala nyina bukhana. By then Magongo khali ikulu sana sio khali ambe branch tsitaru khwalende Potrisi khwalingi changamwe branch khwalende branch tsitaru iso kholwena lo khatsire obulei lakini khumala khwaulwa kho mrio mno ko moisala bolrenge ne sosa bo bukhonyi bo mchama kabekario. Lano shinga makhaulira mrio khunende mchango kwa patron uli mwami Mutuli abenaro mirele fundala ita ese kama chairman rumanga yele fundala atsengo denyaba member mukhonye unyolengo mukhona titanga ingo shokoelewane khasinjire muitse khusebule chibole muita tasa umbere sasa treasure alitsana kutira li box papa ya patron nje ino 1000 Sindi kumurumira takutumia 1000 Haya gaitse khushabulango mwiko uno mchama shokonyaka nyanga ndo kurembo kulangire kulashie mutawa itseisa era 500 300 1000 wakaloka yigale ikeki mama Antonina kuja utuombe tuanze kukula keki. Mama Antonina kuja utengeneze keki iko hapa naona mnaiona. DJ tutafutie nyumba mzuri ya keki. Members itse shiriena shiringa yo kwinjira ingo shenkina shagantkara kate myandu chosi nemelu khache shalo murena sharire. Members no manyeleza wigare yao na kuomba kama chairman kuja ile uko nayo, sijakwambia ni pesa ngapi, kuja salimia ndugu yetu, tunaomba aende nyumbani tafadhali, tunaomba aende nyumbani tafadhali. Members kujeni tumpatie, nataka ndugu yetu aende nyumbani. Thank you so much, thank you my friend. Alafu unarudi unakaa, keki inakatwa, keki iko hapa mbele imefika, chakula kinaandaliwa. Baada ya keki ni chakula. Leo ni sapa. Nori ya tano shola chokunyasha mama ingota. Shaulire. Ujira kuja kushesha kwa mzeoni. Itakuhukumu sana. Hata kama ni shilingi 10, kuja tu nayo. Na kama hauna, kuja msalimie hivyo. Umwambie bye bye. Namba ya simu ya mzee Shem tafadhali 0711 6744. Kwandika kuno paka uma ichoki bane ichoki kuma lakini ureza singa kubora nombo la muru mrakadani kasema cha namba hiyo 0711 67 39. Angalushira bana. Kalushira 07 11 67 39. Shem Chivole. Shukwa kaelewana. Tumeprogama makofi tafadhali. Makofi. I want to tell my mzee, tutashirikiana, mtaungana my patrons, tutahakikisha kwamba umeenda nyumbani. Amen. Sawa? Amen. Utafika nyumbani na utatuma ujumbe kwa Marama umefika nyumbani. Amen. Sawa? We have a seat. My assistant, lano kwenye kunjira kiwango muhimu ya kukula. Nimemaliza mambo yangu. Marama kwa
bwakhera fwesi khulira manji khulisa khushipindi shosi eboprorio muno khulo khuvumilia okhwikhala masakano kosi shikarobe nobuli kasi yokhola ta ita lakini obulala buchirire khwitsa lano nshikhulikho nasho shikhulaliakho khupirenya saye oryo nikhwenya khunyola khutsa ikeki yokhuchaka nnayo open na eshakhulya nga khutsanga khulya khwenya khusaye buli omundu yekhalasi nomaile khotsa kijana esayile khwakhamala khusaya witse erwanyi khukhonya abakofu befana khubasaba eshakhulya abali erwanyi mwinjire mukari khunde vijana banguvu abatsa khukaba eshakhulya shikhulalala shindenya muchendekho ta ndenya mutulie mundanyole eshakhulya nomala oli kijana lemala maombi norula erwanyi ikeki yo enza okhubishira kama kijana. Amen? Shukusayeko. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunakuinua mfalme, tunasema ni asante Bwana. Asante Jehova nisi kutufikisha wakati kama huu Bwana. Umetulinda tangu mwaka uanze, tumefika masaa haya Bwana, tunapoenda kumaliza mwezi wa 11. Tunaomba Jehova ukatujalie hata mwaka huu tukapate kuuvuka. Tazama mfalme wa ajabu, Roho Mtakatifu akazidi kututawala. Tuko tuna chakula mbele yetu, tunaanza na keki ambayo ni upendo na umoja na furaha kati yetu kama wana Marama. Yesu wangu kazidi kuitakasa. Chakula pia mikononi mwako Bwana. Nenda ukikitakase mfalme. Tunapoenda kukitumia Jehova, Baba, chochote kibaya ndani ukapate kuondoa. Kinapoenda kuleta madhara ndani ya tumbo, Yesu kaondoe. Takasa mfalme wa ajabu. Asante Mungu wa amani. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Moja yako ya transport ya kuenda nyumbani, sawa? Kwa hivyo ukienda usinilaumu. Nitapatia yule ambaye yuko hapa. Si sawa? Kwa hivyo kula ushibe, uende uharibu gari ya wenyewe. Thank you. Abaru maakhusimu nenda beso khuruma bakhupira muno Nyasaye amete akandi murio muno. Asante. Haya, era repu kuna jambo. Tuko na soda, tuko na keki, tuko na biriani, lakini mwela chema nali aingo khamla rata. Shekho Rikasi, nomba bana befu. Shekho Rikasi, lalo kwenya kushinesa makhana khulya keki, nokhulya musuma khumala nokhonyola khamya khefakhalia wakongoe atie nyangano mbuzi party we maosho la kata mbotere party ta. Party ya night, shini night, shini ni Marama night tao. Ni Marama endia, lakini next year kula bande Marama night. Kula ongaro yetse mbetsi kwaya ano. Haya DJ. Endia party 2025. Nibilo munda la khola shina ala chiri aho. Esaire ho abantu kadhaa nishuma jirana ko. Kuita utete